Omong'Ina
Bijamono, ena taikega na kurangelia University of Nairobi alumni, walibara mbunga kau chaiga mwa tuibicha. Around NSTV and media houses kila chionsi kuna wangora kuruwara moja mukole kwa administration sangria ngoli mukole. Chua kwa media houses moja ranga. Kuruwaro ekera bya alvozi kwa kode mabere ulio kwa tomo gano abange. Muna wakura kituru. Ebita mongwa kuyoka ya, ebita yoka, arafu oyo ameko na introduction ni kimoja. Yamono abasani n'abayiri ne family y'Omong'Ina Lusariah abakwaniri bayirire bya gatokwana ni wanye tole bya bali tole moyo mbiya mole aneke nyoruki enchoro Mugirango Nyamira County etimu ya tenene mutwa n'abantu batiganete emyaka 15 yaelire karabanyora nitase University Nairobi lakini tukipetie gento gekoro kwa obwamate wenka family ties etorabamo barabatokorigania announce etimu yenye mwata bantu kurukisi county Nyamira County abande mbara kwa Kamega lakini mbache timba tomete uchumbe wao na abande mbara wao kwa Bomet ndai tuwe chaka the officials moko mkia moko rota kwa babenye rota kwa ngenda officials moi mkia moko igoro officials audience nyako ku Railo Ndigo oyo kumogwa tenara abunga ngaine nesi miyoyo oyo mkia kwa igoro ne bara kone oyo yako kudina mora korugo basi oli Nyamira oyo no yose ino kaga ako ku Samuel Nyangina ne official now members Sinyanya tukubate Agnes Abuga Madam Nyangara Madam Regina Odiba Mr. Kereita John Mr. Meja Omiti Mauricia Matthew Nyabuchwa Yokumwaka ku Mr. Masese Korunyamache Bubasi Oyako kwa Mr. Nyawaya Urumochenwa Oyako kwa Elias Oyonero etu mudishie obole mongali kero kama sabano no mwayere gitagia bishali abanda babonsi ipe ebale bamurawa mwabo na baswati ba mwabo Josephine Menzire asense moyechisemi Josephine nero liotoreta na ito yokwana wangu kwa Simeon Lindo Viero Areri
orwa nyari bari asakuru kunyamasibi na karnali ile program weye na understand why this home looks so powerful. Omong'ina no mwaka oye bagakori oborimi na family ende yonsi esaiti oborimi na abana bakubiyoka bari kole mama oga maoga ali kuri kunyamasibi ekaroti nse itari kubekwe nasari nchegongo kale county Kisii wana abo sub-county administrator wana ni director ya administration. Iwanta ito kukolera abo mbatebindi yamono lakini I'm happy the program ya agendire buya. Madam Menzire, we are so humbled. Chikwa chiatere baka nanyori kwa ya umuru minto noira nara muswati umino naro gotoka suneka. I served suneka for 3 years. Mbona naita kwa maranga suneka south diamana sana banchari wali ngako suneka. Ekwa enere mwaro kanyangarangani is a very powerful choir. Thank you so much. Tusaberane, tusabere family, na ende tusabenya saata konye, tusento ikerobo kimabwa kare na kare. Pia mono. Pia mono Bwana Lucas, tulisi with Ramrambi na wale ambao wako nasi hapa. Pia mono baraka sana. Ama bani ndo akoire no mori amoja tuko weso mugrango mtoto kama si na atwai na ni kabaso nalia omsingiri hukomi neri we moto ya ewa mtu mwa rule na tausa Alex Ochenge wemsio sanaro wote utakato utenei ne umwako na to biaye ona leo jani sima maganda asbrand gawa na nyamira otori shingiru wele kya ona leo jerusa komani woman le shingiru wele nato mroja chacho ndaja chok shingi niambi mwana Mokeira yo kumugusi abantu naitwa yo masanchi area itaji moeche umwa teacher from Mutangana Missionary International Eldoret from Kebiriwo notes kanjo akona kwa ikaya ama sanchi kwetu kubeogi kila sonya osuko na kwa na mlingwa nyamirango hospital nyamirango mission hospital ni kwa tena kaso yayo kebanga kwa nyamirango mission hospital ni kwa te ku nete ta ku wenia 24 hours ya igole 24 hours igona bomo ndoka ba dimite ajali na boko konywa imatu kinse ichos na ndo na otewa na mwana wa someta kunyakitani bakata ku nyakitani balumba bwana ko ntabiworo mondo someta na bako bomo nyakitani na bali bakora esi na balumba takera balumba enda bakora ntabiworo mo ndi babakana ro ini tangazo kwa Nyamiranga mission hospital mata iga mwemusie weto we wodye ruminto chance kigana na ara muri iga abro baba itwana ora muri tawa ikira abantu bantu batange cyumuyo weto kuri ale bya muno mwemusie anu ma shopsera mun bya muno Bwana Lucas aba bali media houses wale ga tabadari ingefika hapa sana ujo somo mwana mayani ujo somo mwana familia yo somo mwana Omong'Ina wetu mujikoro yomo afanya haraka amina oyo minto mwe misienero tore otaleka kutena kubosa marago eba nisungira nero ko sinjeli we amocha makoma ndembi amono otomiro mwabisha uchiki naenda tilambo kuone no trasawe bwire asinge nje bilambo chikobo mwengake irinde nyare ko introduce timu ritorenero asinge ncho yebiro Nchego kwa Vincent Onyancha, kwa Ndizi TV. This TV mmaji kuna next station. Na wego toka Sense Media Star Times. Tore channel 195. Kwa TV tore number 824. Na wego free to air digital TVs. Na wego tunyawara sa decoder yao. Igenda kina kuandrea kutubuatia. Asenge ncheviro. Asset department ya production. Mtoto loyo mta Lois Mose. Wanya koregawu. The department production Ndizi TV. Mtobuate sports reporter and business Demo Steven Oino yotoka ranera. Then into what reporter itoka se county ya Nyamira Job Mangi, you can wave. Thank you very much. And the finance department Esbon, you can wave. Thank you very much. Kuna watu hivi nchengo kwa Vincent Onyancha engo kora Ndizi TV na ndengo waletera mangana magia kuchakira Jumapili nseyemo ya Margoba kuikara misi abo nseyemo amo ne chize sasa yoko ngure Margoba iga monchu mulibire na ukwane ya ndonzi ya sobereta se Margoba ya bono chinga kichini go kuorigania SMS ya mangana magia nyaro kumanyari Afrika wateka kora chinse mochonsi isiko na ime yarabongo bagusiri tena nkuru kwa Vincent Onyancha.
Nere asimo koro. Yana wa minto awa kwani. Tigamba kwa na wetura sama benga kwa irire bia. Njiro mwana ino kurwanga gaiga. Korando mwana ukansula kizemba ikono mocho kuronde bocha sengeye iga. Lakini rende igongo korana Inka FM watira go omogusi. Kurase kaunti ya Nyamira amoneri ya Kisi nigo okotonyora kuwetera se birengo bya emerango kyanda na isato chinukuta isano na ibere 93.7. Egasiane ncheromo sakiwa mangana kurase kaunti ya Nyamira. Inko ripoti ya Inka FM kurase kaunti ya Nyamira eretariane patiga Isemba. Lain sana ko kondem dia baru mas. Akhirnya tadi yang kurukutan kan bonde. Lain sana mana wike. Ini ko karena Citizen TV. Oyi monare ten Crispino Tieno. Era bangi monare tera kini ini ko vera se e kamera. Iko announce semua kora Crispino Tieno. Onda nere. Aku marui TV mana ngani cimbuat te kamera. Kurun ke mbatu mana o James manani mosigisi kuruku dialect nero marugia biamono pole sana sifani abaminto baikira se litukelia lero abairi na abasani baikira se litukelia lero gotoa pole ngoirari bageri ko somo mogano baba mama Lusariah Mokeira sigisi na leo na yasome bune nuri kirega ngochaka na bath. Mama Lusariah was born in 1934 at Omosocho near Mabundu in Bundo sublocation, Bogichora location, West Mugirango constituency, Nyamira County. She was a daughter to the late Charles Gisore Mboga and Mama Kerubo Gisore. She was a step-daughter to the late Mama Esther Nyasigogo Gisore. She was the only child to Kerubo Gisore after losing her brother at a tender age. She was a step-sister to Mora Gisore, Bosire Obanyi, Queen Teresa, the late Nyasuguta, and Mose, mother-in-law to Rebecca, Zipporah, Dicklis, and Evelyn. Initiation, she went through her rite of passage in 1946. Education, Mama Lusariah did not attend formal education classes as it is the norm today, but she placed great premium in education. Hence the reason her children and grandchildren have developed a great interest in formal education today. Mama Lusariah was married, the Kogwatia marriage, Nyomo. Mama Lusariah was married to Mosigisi Oeta Mochere in 1952. Together they were blessed with 12 children, namely Mary Kerubo Kamanda, Samson Asande, Helen Nyakundi, Florence, Josephine, Rachel, Jane, George, Teresa, the late mother, and David Daudi. Occupation, Mama Lusariah, together with our late father, Joel Mosigisi Oeta, practiced small-scale farming involving dairy keeping, pyrethrum, tea, and maize growing. Christian life. Mama Lusariah was a staunch Christian of the Seventh-day Adventist denomination in her entire life. She used to attend church functions at Kenyenya
as Seventh-day Adventist Church in 1960s, later at Mutagara SDA Church in 1970s, before she transferred to her present church, Enchoro SDA Church, until her demise. Sickness. Mama Lusariah enjoyed her good health until 1968. After that year, 1969 onwards, she was on and off with ailments. She suffered fear and depression on most of the time, which could not let her take her family roles properly. Medical examinations could not establish exactly what caused this kind of fear. Further, she developed severe headache, which persisted on and off. However, after treatment, she improved. Again, in 2017, her fear complications escalated, leading to poor appetite and the rejection of everything around her. It was impossible to engage her in a friendly discussion. She was admitted at Nyagena Hospital in Kisii for almost 3 months, being in a coma most of that period. In 2020 and 2021, Mama Lusariah had the same sickness recurring. She attended various hospitals, including Tenwick and St. Catherine Ichuni Mission Hospital, where she passed on 1st February 2022 at 11 a.m., surrounded by her family members. Mama Lusariah had left behind several children, grandchildren, and great-grandchildren. She died at the age of 88 years. On behalf of grandchildren, I'll just read the tribute. Mama Lusariah, who is our grandmother, you were such a lovely grandma whom we gonna miss lengthily, even though our hope to see you again is paramount since you had a good connection with God. Baba, your song, Oria Omoruoti Daniel Akarutuase Engoroech Simba, Mambia Akanyorua Imoyari, gives us hope that where your soul is now, it is being protected by the angels of heaven, awaiting the resurrection morning. The last and most recent visit to your home, Baba, will keep fresh memories of you. The dances and songs we sang were beautiful. Until we meet again, fare thee well, our mentor, heroine, who withstood pain and suffering of long ailment of over a period of years. May her soul rest in eternal peace. Amen. I got to work my morale, or what a special song. Very question, I need to waiting a kid. Mama Kari. Hello. Nanje tingari ngeli magari aso wokwa na dola sama kongu ya mwezi. Sama yeta ngoro kupesa kwa muka mensire Josu ninga matiani. Aiga ko sintono monga mama. Ai weta kwa nere ekora ya yo biyo rai. Ala doba nene ala mahali na ala ngo oyo mongia. Injere ana kene kwa ta yewa kara. Ya la. Ala ngo mongo ye no mukara no mo. Bana aiga sa marieta na kene ko sibele ira. Somalo. Ya ko bucheria mora lesire. Ninja lusatio mosugati aiga o colopacho sirinigasa. Ando mwana mosugati aiga la coloparai silencio. Iba no
amarieta ya kama tabi ankoro kwa kiri amurame sire igo eliende rimora gone elina bege ya ko ko bitinga mo basa no te van a marieta no te van a ya aina ya na batiza tu cara sería morra vencida igo no Njeni mwata watera gawa kom. Montega rojo komaliente na terra neren desal. Ena kaya liye kelima. Oriana le asoma nani wao. Aye oniranye ga. Sio ito honorable Uganda omwandeli bagali abene nandi narangiri bons grawo nakorangiri bons lakini bianza baraja moli baga akona wote omweziniwa makamara obeire naitwa igawota wota is an aspiring member of parliament West Mugango iga tigire special a very special working awago naitwa lakini igasubwa igo osabana is with you. Aendelee mwa idini yae. Mheshimiwa wa Makamara, on a very special note, wale demo. Iwongo teunga na kilichi bijai sana na ekera moisone. Ada sama te yuna ko ale goma ko rangira wala mo jere dema ako na gokora mata yali sere ngoli ino se ro gokora usangere dema
Master mu ceremony ndiyamono sana sinjiri baga barenga monanje bakora sabera baburi oruga so baterukuya gorkwanya guta nanje tingo kumie ge pegeta tikali ye sekera nenge kogenda Masimioni Petero ye saya ikanjira gaterina ye saka Mokeira sakayo karugora wa somote rero kwabiroyo mweneganda Jesus my Savior, Jesus my Savior, Savior. Jesus my Savior, Savior. Jesus my Savior is with me. Is with me. Amen. Babu lina injini moe transporti. Polisi waniche ngoma yetu transport ngo mwande shilingi 500 kilo jini chumu huko tomo sababu no witira makuta elenko ande ninche ngendo anteria matera ya na roto vatera alia nyaguta ebenesa nyaguta achamenta matera omonene amoseseni amobo gimobo tambe asiri bagariane abantu kora babo samarwata ika engora enene mwarimu asanda se familia ino Madam Josephine oyogo somia se Madam Josephine oyogo somia skuru eye moya ituye wodi skuru ya sasat oyo na amanyete na ade na amanyete bana sino iga madam mwarimu manwe skuru yitu ya sasat na ichi na kira na teneneriga kinde na magombo ngo badelie familions pole Mungu wa mbinguni awahifadhi awape faraja osiri baba osiri Omong'Ina osiri omosubati korwa senka Omong'Ina abo mogotu abo moke umanyete kona ye nyumba yaye amanyete mwana kyogorie ndagere nyinge mwana kyogo enjare koli bwango na mabera omonene abaziseni engaki mwende togorera babo mino tarakwana mangana abira tato na alikorangeria onye Tikorera ni wete mbari bata ga to taigera mapema asemoni mote ne mwake saluti maigo to busi asemoni mwake saluti ga arabu mbo isaransi tikorera daga tikorera chwa Omong'Ina mama asemoni mwake saluti chikorera na mwarangirwe kanga mwachire tokole program na warangiriwe KNUT kyombegeto kya balimu onye bara ayigarindi gato akwibicha abalimu bali bara balimu no bali batigire merumo bali bagenderete bara kamuranje korango iga esarut Mone na base seni asokoleta mariga senke yamana banu baito ondo korige kerogo jagere kiane geke kapisa kiane nchugo chaiga ngo korigia omagani yaye kokorangiria ande ina special way onye go korigia ba ona gosigo otomire iga buno gokwana ekwirende kwabeka koboko nirongo no gokwana mbiamono ase ingana linya sai mbiamono sa matera mbiamono sa masabo ijeni wana tirinire ase kenyore kigito kya nyamiranga
kwa niaba ya oyo tenene sekero kyo mugabana kya Nyamira County oyo minto Professor Ruben Omong'Ina Marwanga oyo mogo tegerera kurwasi chiredio otanganĩtie amang'ana ikisemi mono 2022 omwaka oyo kumwira turi garia Nyamira County erinde atosomeria abana muna bono iga chagetenere mutayari wetera sema Rwanga Foundation nagenderete kuruchi paseri ochiasa abana baito ba Nyamira kurwasi county eyete ya Nyamira ase chiward 20 ase igo Professor Ruben Omong'Ina Marwanga igantebia nga oyo minto Samson ya Sande na chache kubarwaga iga kibinafsi ase igo ebese ya enerera iga ya shilingi ejiga shilingi 1000 ya mono sana ya mono tobabenge anja sama itano Joseph Isanda kuna ikirali waga yoyo minto Sakayo mwalimu nere kyo MCA nere nate ninde okirigyare ayataliyoka nano mwili gocha somo choyo igare mocha lakini mwako mwaboga rwarete igakarari yagitari iganga elwa ya mwana 500 ngira sisi no moko nganga sibidojire ya mono timbo kwa jawu mai namba master of ceremony karwe namba chiwe asejiwe kwe Anzira wakwani maleza Facebook bat Oye, creo que yo voy a decir que vamos a hablar. O si me voy a tocar la silla, ya Mokeira. Oye, le tengo nada que continuar que fungo. So visimo que hace que yo visimo para no lo que hacer no que un montar curioso. Pero la cosa parece que no es que lo estoy bien. So Anzira ate bimombo asimonga magoro atora asante esa nengo runde atimo kurwe banko beko 1000 ase ga amachuma mbaya 500 Maneyesa bakwe Ate wanke bidombati nkoro ngane nzora aliko school wali maneyesa bakwe sairo muyano etura sama tanga gwene ni pole uchase family nyasaye nere baranyare ko bafunga no mushipi memono ikyagera duna toteba pole tewo isana ainche kama lete ngoro kumaga mara ondieki kurukianungu lakini watomire no mugaka Samuel ondieki matoke iyo terinda sekero kyabo Samaro ward no MCA no mo tama go okay ebe tanyane simi 1000 kuruti ya family asa balieta ngoro kutemi ma Grace Nyamwanda mwako nako rukutimo dialisi masese korumokomoni egabo Samaro se itonde anse itonde omwa subati olio korukutoswi na Lydia barne atokoroka na switi kana kondoka lieta na chena nyako moroka bana be family yeye na abasomeri na bande mna mati na makonere counseling yekera bwate obororo rene I'm very happy to be associated with this family ota anusi ororo weta ni gongo yide kerogo kia women rep kerogo kia women rep abakungu batieto babeta boro bono okoranga mbali ko bori bito buya nje bono ngo sokan na parliament ndio chigokira na sindirio chigosiega nje maete metanda bangina babwetere biyo bono to ko rusibe somo buko bwoko beto beko chigo yo bwoko ni na to bolie birogo boire ora no ndenera ara digere tuna nje na so meta mutagara no expecting a product ya mutagara secondary no ara achi alumina achi anenji yo waiga kwa so meta mutagara aenda ti ale koro ku harambe didikale no roche 1917 na gwete mutagara igonde no mogo komete na nikande aigana manyetororo
mono sana norema como que naro soge también sa okurukunya boke usirete igo abana baminto abanja nibane ntegonyeke kikyaro bogambinya sa okorwa naende mosome petire ntangani isato ebungo 10 lemo na 10 lero matendo to mujwa pasta igoni mate ibunge binge mate kanya sa okurubura oya ndo some botuko unego ta korubane kero giye kura ekurubana lakini ayo Omong'Ina kero basomire no manya soko bwati abako bagora temo ngenga njiko boli tibese bangi na boli mombo yango tikoni nje gwakana igobano nje tigamba boli tikuranga inga asobosera tirimbo ke gochamba korembere mu tenimanya go kisaba biyamono. Thank you so much ero boliane Siku iliyotonya kwa madam Mheshimiwa Itora mwate wangine mutira sirani kuna kwenda yeye vitu yone mutichega numa yetu za kopara na wale wale itenga tataka jara ya kwa nyelo za digira gaendelea ngo omwana yo ikaransa kuno omwana bo musongo nyamwanda ketwalinge na standard ya maiga ya itali na mwana na kali tengo omwana noneka arabeteka mu kuna no musaba ikira chata batele uyo murangiye murangita cyumuna musama oro na ncho umwana ndo mwabo bakali kuna obugambi okobichosu ni omwanwa ongake iresi niwocha era benga ndebele abantu benchoro debi asanje na bana ba mwabo na naitenge tinde oyo mwana uyo nyamwanda araye umebito byali josi ni omwabo karaye kama na baba aya ndo babasia mheshimiwa bila bana seka Mokeira abantu baminto tosubine omanwa ototomere lukayama nomo amaka tosubine nyabo buga mwaiguna nalera buya nalera buya nalera besa toile chini sano yamono dona kwa salera yo ane kila ne kendo jevan sangere ke kulchisa mchonsi mchonsi akarongorangeria Omong'Ina uomo esimiwa Duke Masira toko koranera se assembly ya ito na nene romo omo MC we town ya Nyamira aba ile bargo sente tanera Mheshimiwa asante sana abantu befandi na bakwani na ngrasa wengi kwanza na wale pole ya wele kuraso Mheshimiwa Duke ya Masira obaile pole ya tanya tukowika lakini na pole inombale kwa mwezi Madam Josephine kwa minto Teresa tunaleta pole ya kipekee yani sawa gate nimetuko kosio moyori no borobo nenga kijanya sawa gate ando baito no nya kindereiga ano waiwane na ana basani bane bonse familia ye Josephine no mwalimu Mensire na basani baito baine mono na ubandu siasa toni ya Nyamira twachakoba pole kwa mono mwana Teresa alikuwa yeye tutu nonka asogete mu muromintu hata wesina wakatira maya asama leta ngoro Catherine Mora mugakandi ukimasira ndoto kubole kiroge township Nyamira nande menya kubasaba abantu baminto singa kiche chikura kiratokole chikura chire chomorembe no bwanchani ntorama na kali to sabe kura nora nande to watebanga kyanya saba bwatisi karomo nya bacharo murai to saberanie mwabe kama ruse limugo saba mwamaraki mwato saberanie nimetense ito ya Kenya siasa ile nyingi lakini nimete karomo kubeka masaba kubwa mona bangira nimete mugwete koweka masaba musabirense ito ya Kenya hata waisaba abantu baito banyabira bataunara na abandi abande bashire lakini byanya saba siseni bwanchane buri bwabaleta mwacha kwa abanintu byanya saba watsi naenda abasiseni kwa mono Mheshimiwa Duke kagete na arete ndaira se family asenge cho bwanchane buri abwate bochara ila tuleta chakula abageni baito kagete mbashite bayigotote bagetinchara kwa Mensire Mheshimiwa alisema pale ngoje koraro chakere wiki eto chaka hivyo twara wale hata wasina
tebiri Mokeira mwandi nchirindia tianya sasi. Mheshimiwa nangiru ngori ya 2000 mumurwerani. Pastire diume randa kwantuya. Karongo kwa statement kole ekwaya yenchoro asimole tenenango ekwaya yedo yenchoro. Yamana serongoli na endo ira niliumu esimie watu meskuru sana se kokonya to edo jase family. Ekwaya yeito abana kwaya yenchoro na imore. Aba ekwaya yitenenega pasta ina na yale pasta ina. Umorani aina na yale. Pasta ina. Nataka aje bota kata oikere bota nada ida kwa dara ali kutugoja tu aba tu gokwana kwenye chinta lakini barangu. Praise the Lord. Pastor Wilson na ila kunyamira second say PhD. Masawa waka. Ada. Okay. Tu sabes cómo se queña sai, tu sabes de rombori. Omana niña sai, watungete igoronense. Obo sera no wanja ni Mokeira. Waturusirie are watuikiriga. Unakorengana ukwana siringana richenu. Nyangi tiri weikerana asobosi bwao weikatwarure keng'waso. Keng'waso ekio nakige gotinya obuya bwao na mabera. Waona gatogoso yimibuko korwa esadaka ya mabera na gusabire orwo buya sekero yo mocha sio ekagani kekene kia Mokeira erinde rio ba komuru mwanjani azokuru kwao nasabiro tosentwensi gatawo korwa suma berao nemeri tera Yesu Kristo yo mutowito. Yamana pasta se ekwa yeria asobororo moita sabantu baito arweka na bari bakoika motwa monetero ngori karongo kore tangase yemo ekwa yaitana na sabantu baito naenda asobororo asobwanchani asengenjo yogo sikomungina bali mokonya gosuka nariko basaba moikita gekaibere chok unaoba usangirero ngori go tosabe tumanya ko tikato ende program Pada nomor beli abantu banyasai tolwa maskani ya Omong'Ina ungenkeyo yorade kamuranche mwale kwanja tu kitake kaibere ekwaya ninu na bodi ya sugoror moita sabantu baito eta otokonye rongori erongoro statement yerega nale ko bori amora tiga tijai parati ordon Biamono lingana kurwa se family na boligo mbabolie asiri bagarie family asenchira yo bororo anda senja maskani yo Omong'Ina ni family neta ko baina nirimbu yamono bali mwezi mwacha bali bakonye family asenchira ende yonsi amasabo ebene ko acha nuruko ebene ko arwa tamba singudware tengora senkeye ni family ko baina nirimbu yamono Igo baba bolire asomo yongo gwancha more mereri kitagega kitaitani komi eritokore program na tokore ngoli ne family tokwa amacha itenjoro abantu baito benchoro ga amacha itenjoro asaikire ewikie yemo goseibere igoro kapisa konyitora amacharia twabekire bam twabekire chipipe twabekire umuriro twaya test twarolire naro abantu bayanyure wano tutagete nabo ndiro mugabana ngojari ko yegora
irinda abantu baito benchora banywa machi ndotaite kwagaje kiyosikia kemo gocha mata nani tumaita komente binde lakini bwangu iga macha ali kunyutole mangani chipara kokora tole ono egasi ndoteme kokora none nabo bagonya kuria karuga kakane bangasi kurumaya gento timating bago chikokora nyagara nkotema ndendore gosini nkole takole tipi njigokora riri igo 2027 bari gocha nabo twari kubasabira ini asebono tigabantinge ndagendereria nangwate imerogiriane abalende nandi tengutara njibwe kagai kunya kubori terugeke tigasonya gutara na barabo toike paka ikiagara njibano tiri kubori kura ko mutinyo nane njibano ne gasi ngokora mumbekera max jereri yangu ali koretande kerakita keyorosi buya umwana olio mitolenga okoro combat kora kana no magani alenka no ruta kubori chikora tara menyanka como te ver ni para kie ko luen choro yagenda na mai toro ne chira toro se tie ko eta sa kor kubuga boko bori mo sabe tu mo bori na tene bono na bana bai tu na bara buga ki no to ga na kubuga se ka tu como ser ga ki no yo to ko na como oro que lakini 2027 ni to bate bina ki ba go para lakini asema na ga ki bana ba uti go para ga ki ndara ko kini tiga to ba sabere Katoba sabere nane tuensi to saberane nane to waterane nane to kole chikura chuwanchani to tari kora monde to ikenga kieria nane kuza ko babori nane to kuza ko para chikura icho aso wanchani na so gororo kiagara nyasaye bu yo bongene rogo teba oyo digaga mbe yamono pasta pero ngori to genderate nane to kuza ko kora nyamwa dire kwa ya ito ya nchoro njugo ja motuga ekwaya ya ito ya nyankarangani buyamano nimbaroche naro twara chinguru ko bana ro gotero ko naro twara chinguru lakini chinguru wano timu atiza chairi lakini twale familia ko repi nimbairi baga motero ko na rinyandoto koka iri kerito ko siekera abantu baito bagende no buyabanya sai buyamano mugambi morara singejero bali mwakolire ekwaya ya ito ya nchoro chugoja motwe ncho ngokora tole biyamono asero ngoli biyamono abairi baito nabasani barusko yabusamaro karomo kogenda mogende nobuya bwanya sai nane moirama igaito buyamono ndugu yana kurukiano ngo buyamono asenga jero ngole buyamono sana